Ti a brate. Kako prokišnjava plafon u pičku materiju. Brate, ostroga mi idemo nazad. This is that grimy and low down and slimy as flow. Jao kako je lijepa ova mačka, jao kako si mi lijepa, joj. O, dobro reče, kako je lijepa ova mačka, svega mi kako je lijepa. Odavno nismo nikakav vlog snimili, rekli smo ajde neka pane treći dio, to je bila njegova ideja, stari. Njegova ideja. I mislili smo da nekako dobar podvig uvatimo. I da nekako onako plemen i da nastavimo serijal na našem kanalu istraživanja napuštenih građevina koji je bio već 2 tipa na ovom kanalu. Je li lijepa mačka? Evo, komentarišite je li lijepa ova mačka, a svega mi kako je lijepa Bože blagi. Bože blagi kako je lijepo ovo stvorenje, kako je lijepo ovo stvorenje. Vidio je srce. Ukratko časovi gitare za sve početnike. Ono što je potrebno da znate jeste 1, 2, 3. Znači, stavljate ođer, prste. Ripecato se isto koji ranije sa... Dobro, nećemo. Puca nam klitori za ostalo. Mi smo ponijeli jedan malo iznenađenje vatrometom što se ne može ništa pročitati od ovoga Blitz. Stefan ovamo vozi, neće ga zaslijepim, poginut ćemo večeras, tako da idemo na datu destinaciju i vjerojatno nećemo do tamo snimati jer ugasili su nam rasvjetu u naselje, znači majku im je vemu Vlada Sjeverne Koreje nam je omogućila pristup ovoj tvrđavi pošto se nalazi u njenom vlasništvu. Tako da sada ulazimo u tu napuštenu tvrđavu. Dolazimo do našeg odredišta, upravo smo na preko 100 metara nadmorske visine, evo ne znam ako vidite dolje ova mala svjetla zgrad ispod što se vidi kroz ovo šmunje, ne vidi se više. Tako da ne znam kako će se ovo završiti, inače sretnemo jednoga čovjeka ili ja u tođe strunit ćemo s ostraka, tako da ne znam. Here it is, a brate, gdje s ovim Blitzom ne vidi se ništa, ali impozantna građevina, impozantna struktura, ne vidi se ništa koji kurac. Gospodine, šta radite to? To si rekao? Kurac se ne vidi ništa ovuda, ali vidjet će se kad priđemo, brate, vidjet će se. Malo je mračna ova kamera, ali nema veze, iskreno mi vidimo, tako da nas boli kurac za sve ostalo. Čekaj da stavim samo ovu ovamo, ovaj nosi šekiru kako nije nego motku. Dobro. Zamisli se nam neko, brate, samo ukrade u auto u pičku materiju. Ovo, ako si gledao onaj film Maze Runner. Si gledao to? Ne. Ovo su ogromni hodnici, iskreno. Iskreno, hodnici su haos. Ajde sa mnom, brat. Ovo ne sluti na dobro, bratca. A hoćeš pičku. Znam. Idi, brat. Bratca. Kao, zavisi kad se uradi bez uhlele mene. Ova baterija mi je najbolji prijatelj trenutno. Ajde, dolazi ovom. Kako prokišnjava plafon u pičku materiju. Nope. Odlučili smo da ćemo ići, ovamo ima jedan mali gradičić u šumu, upravo naprijed ispred nas, mi ga vidimo s ovim baterijskama na ovu kameru se iskreno ne vidi. Evo ja bih da predstav... Vidiš šta je ovo. Šta je ovo, neka badža, brate, badža, koji kurac, brate. Ja sam čuo da ovu badžu bacaju. Mrtve ljude, vidi kockica, brate, kockica svega. Bacaju mrtve ljude, ali? Pa samo. Neko, a? Dobro, brate, je li moja glava toliko? Samo čuješ auto kako se pali, brate. Pa dobro, vjerojatno ne može upaliti na stile bez ključeva. Može samo probat, brate. Može samo da pokuša, brate. Brate! Ostroga mi idemo nazad. Čekaj, je. Zavuni. U pičku materinu. Sve zaključava je pali kola, jebeo te. I don't see where I'm going now. Znači, I don't see where I'm going. Svega mi ne vidi se nikako, znači.
nekakva životinjica, nekakvi vuk, divlja svinja, ne znam što je bilo. Zajedno idu, a te udružuju se. Inače, našli smo jedno fino proširenje, tu ćemo vatromet puštit. I ako ovdje završite ovaj vlog, nismo imali svega i muda ući po noći. Ućemo sljedeće sedmice po danu. Već ja sa ovim... Vidi ovaj s ovim gleda. Čekaj, ne vidi se kurca. Dva prijatelja, tako reći. I jedan upane u šaht, a drugi kaže, zove ovoga, kaže, imaš samo jedan šaht, nemoj i ti da upaneš. Kako se zove Cigo koji je hemičar? Kako? Brom! Cigo koji stoji na kišu. Ne znam. Rominjan! Kaka je to ka nam bit jebenti život. Što čini ovaj Stefan, kakve on ove spravice ima, to je nešto nevjerovatno. Znači čovjek je pola AliExpressa kupio ono do euro, brate. Je sad dobro da kopali u nas svega, ono. Kakav je onaj, ne znam kako je tamo neže gore u selu, na Nežiće, upalio vatrone pa ga privezao naopako, brate, za armaturu od temelja. Ajde idemo, brat, sad šibice. Dakle, Flamax šibice, to je ovo vlagu pokup. A ne tako, Baja, ne tako, Baja. Pritisni optica jebe. Salut. Da će se ugasiti. Ajde u kurac. Može se... Bježi van, bježi! Inače nije provjere vatra, ali se... Idemo, ni gaz! Ajmo, brate. Znači, braca, ovo bi bio ujedno i kraj ovoga vloga. Hvala što ste gledali ovaj vlog na Italites kanalu. Ukoliko ste uživali, ostavite like, share ili subscribe. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a tada veliki što Stefane. Veliki pozdrav. Ćao!